Pozdrav. Pokazat ću vam kako u tren oka na zbirnom radnom listu dobiti sumu svih podataka sa više radnih listova. To postižemo korištenjem Excel 3D formula. Pogledajte ovaj primjer. Imamo 4 radna lista, sjever, istok, jug i zapad, koji se odnose na neke 4 regije unutar neke kompanije. Svaki radni list sadrži podatke po mjesecima i po nekim potrepštinama. Tabele su jednako strukturirane, dakle ima jednak broj kolona, jednak broj redova, samo su brojke različite. Kada je, kada ste u situaciji da vam je potrebno da na jednom zbirnom radnom listu dobijete ukupne podatke, dakle zbir po sve 4 regije, 5, po 10, po 15 regija, ne morate to raditi ručno, ćeliju po ćeliju. Jednostavniji način je ovo. Dakle, dođete na zbirni radni list, tu ćeliju, otkucate suma, otvorite zagradu i kliknete dakle, na prvi radni list, držite tipku Shift i kliknete na posljednji radni list. Dakle, sjever, istok, jug i zapad su odabrani. I zatim samo kliknem na istu ćeliju. Zatvorimo zagradu i vidite šta smo dobili. Dakle, dobili smo suma svih ćelija na poziciji B2 na šitovima, odnosno radnim listovima od sjevera do zapada. Dakle, kako su radni listovi raspoređeni. Klicnete tipku Enter i dobijete zbir. Dakle, idemo da provjerimo. Na listu sjever imamo 171, na istoku 100, zatim 133 i 21. Ukupno je to 425. Sad samo ovu formu razvučete do posljednjeg mjeseca i do posljednjeg reda. I dobili ste zbirano. Dakle, pogledamo još jednom. U sjeveru je bilo ukupno 14.155, na istoku 14.844, na jugu 15.941, na zapadu 14.236 i ukupno imamo 59.176.